makan daging kuda. Untuk yang pertama ni kita makan daging kuda. Bismillahirrahmanirrahim. As a main course, you have curd. It's hard to explain what does it mean. No, we know. Actually kan makanan dia sangat sedap tapi tanpa perlu penerangan tu. Bila tahu ada penerangan tu terus macam Like tomato, cucumber, all the green eggplants. They just recently. aku tak boleh habiskan sebab bila dengar dia punya penerangan. Actually tadi kalau macam tak tahu apa, boleh je makan. So ini bahagian leher kuda. Actually guys, sebenarnya sedap. Sumpah sedap. Tapi sebab aku jenis yang orang yang kalau aku tak tahu benda tu apa, aku boleh je makan. Tapi sebab aku dah tahu dia apa, so sadaqallahul azim.